Hello once again ndabashuhuje abateze amatwi ibiganiro bya Channel Jam Sport Update Time Show. Jam Sport Focus TV iba yaguteguriye muri siporo. Iki gitondo rero twaje kubagezaho ibiri kuvugwa mu makuru atandukanye cyane, ari bwibande cyane ku makuru siporo cyane ari kuvugwa iburayi cyane, niho tugenda tugaruka by'umwihariko haba haramutse byinshi bigenda bivugwa, tukagenda tubigaruka nk'ibyiza Channel Jam Sport Update Time Show ibigufite. Uyu munsi ni tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ni byinshi biba biramutse biri kuvugwa cyane. Ikipe ya Arsenal bidasubirwaho, Arsenal Visit Rwanda yaje kuba imanika igikombe cyane nyuma yuko ikipe ya Brentford yaje kuba ikorera Arsenal akazi izakumbanya n'ikipe ya Brentford. Ni match itari yoroshye cyane kabisa, yagiye iba cyane. Match yatangiye isaa 3 aho ikipe ya Manchester City yakoraga urugendo ijya kuri stade ya Vitality Road Stadium, akaba ari stade ya Bournemouth. Biza kurangira ikipe ya Manchester City itunguiza kubanzwa igitego, bitegereza minota 95 bongejeho 5 y'inyongera. Umukinnyi Erling Brot Haaland aza kwishyura. Ikipe ya Bournemouth ihesha igikombe ikipe ya Arsenal nyuma yuko match yose yarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Ni match itari yoroshye rero, match yagiye iba rwose, match yarivuze byinshi. Ikipe ya Arsenal nyuma yo kuba imaze imyaka myinshi yari itaratwara igikombe, byaje kurangira Visit Rwanda Arsenal itwaye igikombe bidasubirwaho. Umukino izakina n'ikipe ya Crystal Palace, muri weekend izaba itwara igikombe cyayo. Arsenal navuga ati hejuru Visit Rwanda hejuru, abafana bayo kabisa mukomeze muserebure mwishime. Ikipe ya Arsenal mwaye mukumbuye igikombe cyane, mukomeze kabisa mwishime, ariko mwishime mu rugero mudahungabanya umutekano, muserebure ariko muserebure mu rugero kabisa. Amakuru ya Chelsea rero si yo match gusa ya Arsenal yazaga kuba, si yo match ya Manchester City nkuko nari mbigarutseho. Manchester City yaje kuba inganya umukino wayo, biza gutuma ikipe ya Arsenal itwara igikombe. Indi match yabaga cyane ni ikipe ya Chelsea rero yazaga gukina n'ikipe ya Tottenham Hotspur yasabwaga gukora ibyo yasabwaga gukora kugira ngo ibone inota rimwe rifasha kuba yazamuka ikava mu cyiciro cya kabiri. Bibutse ko Tottenham iri muri regular zone mbihambaye cyane, byanayishyira muri risike yo kuba yamanuka mu cyiciro cya kabiri, ariko uyu mukino yasabwaga kuba yawubonaho inota kugira ngo yizere ko irushije ikipe ya West Ham United bitazagiza ku mukino wa nyuma, ikabona inota rimwe riyizamura. Ariko siko byaje kugenda, byaje kurangira rero ikipe ya Tottenham Hotspur ikubiswe na Chelsea ibitego 2 byose kuri kimwe. Bibutse rero ibitego 2 bya Chelsea, icya mbere cyatsinzwe n'umukinnyi bita Enzo Fernandez kuri pasi nziza y'amazi ya Kukulera. Enzo Fernandez aza kuba aterekamo cyane. Igitego cya kabiri kiza gutsindwa n'umukinnyi bita Hato, nanone kuri pasi ya Enzo Fernandez cyane. Muzajya mumubona cyane muri Argentina ashamburiya, arimo rwose yigaragaza cyane. Enzo Fernandez wagize match nziza, akaba na man of the match w'umukino cyane, aza gutanga indi assist. Joel Hato aza guterekamo igitego cya kabiri cyane. Igitego cyajemo kindi cyatsinzwe n'ikipe ya Tottenham Hotspur cyaje gutsindwa ku munota wa nyuma, gitsinzwe n'umukinnyi bita Richarlison. Aza kuba nawe yitwara neza aterekamo cyane.
Bibutse rero ubwo ikipe ya Tottenham Hotspur irategereza imikino isigaye, niba yazategereza umukino izakina mu mikino ya nyuma isigaye, irebe nimba izizera kuzaba yaguma mu cyiciro cya mbere, akaba ari umukino wa nyuma igomba kubonamo inota rimwe cyangwa amanota atatu kugira ngo yizere niba igumye mu cyiciro cya mbere. Yo hagati n'ikipe ya West Ham United hazivanamo ebyiri, imwe ishobora kuba yamanuka. Bakunzi bacu rero, nk'uko mugenda mudutega amatwi, tuba twabashimiye uburyo mudukurikira n'uburyo mukunda ibiganiro byacu. Rero reka tubashimire cyane uburyo muba mwabanye natwe cyane. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza. Ciao.